and Marlene Bernal. Mr. and Mrs. Michael Cabaya and family. Taypay kararagan dagiti sumaganat nga minatay. Candido Alcantara, Viviana Inigo Alcantara, Remedios Bello, Manuel Bello, Sigismundo Bello, Catalina Bravo Bello, and Ernesto Costin. Tumakder tayo, ket makipasel tayo ti kanta panguka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo ada kumakada kayo. Kasama amin. Kiraman tayo pa yung ikararagan, dagiti kakabsat tayong ipimusayan ng runa dagiti awan makalagit kadakwada. Katata, rambakan tayo, ilagip tayo ti fiesta da San Joaquin ken Santa Ana, dagiti naganak ni Apo Santa Maria. Antay maikat ni Apo Santa Maria iti pamati tayo, tababaen ken kuan na timmao. Ibugbugtong na anak ti Diyos ni Apo Jesus. Imay tapno isalakan na tayo, pasantwen na tayo. At kamatalik tayo ken kuan na dawaten tayo matipan ng ibaba ta San Joaquin ken Santa Ana. Tapno maikaritay nga rod amakiranod kadagiti na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos manang nga asi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkompesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo may kakabsa, tasya nakabasula, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpagpakaasya ken Santa Maria, nanayon na Birhen, kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos, ken kada kayo may kakabsa, ta ikakaasidak uma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
mararag tayo. O Diyos, dagiti ammami imparabor mo, kada nagasat at awakin ken ana, ti grasya nga isuda ti mangyanak ti ina ti anak mo, anagbalin a tao, ipaay mo kadi, tababaan dagiti karkararag da nga agasawa, magunod mi ti pannakaisalakan nga inkarin, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti ingdana. Daytoy may basa na agaw iti libro ni Sira. Idaydayaw tayo dagiti nadyusan at tao. Dagiti kapunan tayo kadagiti limabas sa kapututan. Ngemitan-ok tayo dagitoy nadyusan at tao, adipay nalipatan dagiti napintas nga aramid da. Mayalla ti uto kadagiti apukoda, ti mararaem anaganda, ket isunto daytoy ti tawiden da. Gapoy tinaramid dagiti kapuunan da, ituloy to as sa limetmetan, dagiti kapututan da, titulag, ket agtalay na ito analagda. Dinto mapukaw ti pulida, dinto agkupas ti kinalatakda. Naitanem dagiti bangkayda, ngem agbiag to itiknanayon tinaganda. Agdindinamag to padagiti pagilian ti kinasirip da, ket dagiti tattao ti Dios ituloy danto nga itanok ida. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Pagbalinento ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Pagbalinento ni Apo Diyos na ari, akas ken ni David nga amana. Sinapataam ti karim ken ni David, ket di munto paglikudan. Isaat punto nga ari ti maysa kadagiti anak mo, ket sumarunon to ken ka nga agturay. Pagbalinento ni Apo Diyos na ari, akas ken ni David nga amana. Pinili ti Apo Sion, kayag nasadyay ti pagnaedan na. Dito ito ti pagyanak iti agnanayon, dito ito ti kayat ko apagturayan. Pagbalinento ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Dito ay aramidek tu anay daklan nga ari ti maysa kadagiti anak ni David. Kagi proyekto ti silaw ti pinilik nga ari. Limesekto ti bain dagiti kabusor na ngem rumang ay tu ti pagarian na. Pagbalinento nga Nga ari akas ken David nga amana. Tumakder. Ti Apo at dako mga kada kayo. Basta kumamen ken ka. Iban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ken ka, O Apo. Inuna ni Jesus kadagiti adalan na nagaasat kayo ta makakita dagiti matayo ken makanggeg dagiti lapayagyo. Laglagi nyo nga ado a propeta ken daddo mapay atat tao ti Dios tinagtarigagay a kumita kadagiti makita yo ngem di da nakita ken dumngeg kadagiti manggegyo ngem di da mangeg. Ti ebanghelyo ti Apo. Dahil may pahay ken ka, O Kristo.
Good morning. Tatay Bigat. Tatay alas 8:30 na pang kami nagmisa jay Lokbuban. Sa kam namunyak tatay, sa kam adda tata. Kada electric pan medya ito'y awan. Naputo. Na kayo nga tatay malas ta. Hindi na mo ta kuryente tata makatanon ito'y. KJ Lokbuban, adda kami nagitay ubing nga kung kunada nga malugluganan. Nya na ganan. Agay ayot da pala din na minsan malugluganan da. Tugong kunatan niya matitsura da. No demonyo lumugan kunada. Sigun ka da kitay eksperto. No demonyo lumugan oray no lima timang tanggalan nga matengal. Ngam no rin sa balay. Diya ka mo nagdalumugan nga paisaw. So nga no dila ti babait na luganan. Oray no irebot mo at puti. Agsaw. Hindi dyan tungkol natin mapanda malugluganan. Kaya that time pang kami dapat na kayat na pablisan ti balay. Kaya na inyanagan nagmisa tayo kung natin nagmisa kami. Kaya mayat na ganyan ubing at dati oras nga kaplakas. Diyan ka nung anyamot ti bagata. Bagbagada nga. Diyan ka nung nagyanan da nga balay. Diyan nagpatagdaran da ka nung naipunpun. Diyan idi. Panahon pala ang tihap-hapon. Kadagtan ano panahon pa ilati hapon, di ta pala nakalipat gayam dagito. Kaya po ta mapamati sa bali nga papastor manglulwalo in dan sabi mga kas niya mo taga talangkuasan sa mo dato. Nakapoy bilag na di na magkaya. Ti ka garugan na dagito nga mang bless di balay padi tapya katulik buda ka no nga naban. Kaya siya at din naman nalipatan tikin ng katulikuda kung guna mo. Tublinisan may inko may sigon ting istorya enda diya kanu dati ada kanu mensahe daan niya diya kaya minti agina na. Una na kaya minti kaya minti nabanlog na nga tan isungorod nga kung kuna kaya lawag ko kanya da nga dagiti kararuwa gaminti tao no simminan. Awan ti mabalinan nan, ti lamang namdamaan nan. Kararag ti si Bibya, isugor nga kanayon tayo nga idawdawat, dagiti kararwa nga awan makalagit na mangikar, kararag kadakwada. Tumasako lagami niya may kararagan, kay isudahan dan makakararag. Tuno nabayang nga panawunan ay kanatuok mo't arakas dito ti pagbalinan tayo, isudagay niya, agparpari na nga kuna tayo, diyan mo na nakari na kayo. Dan narin na yun ti palayon, siguro handa pa ilang amo at barupay. Kaya pakarinaan ka kay daan na tayo, dagarod nga nagdigyanaan. Ngamnurak-raka, magpakada ka, tapaya. Ako nagaduma nga pamati tayo, nagaduma nga agsusurot. Kaya so dayjay, kaya nga napamiglan isa, isa kong kunak. Diyak pa yung magkanakikita tinaluganan Nakakita kayo? Napadasan yung tinaluganan? Na ano, nagminatay kayo, ano pa yung napadasan? Kaya bumanda ka, tinangisit, akas taki, bilin mo. Akaro na kano na nagminatay, may katlong sa ngarabi, dyan mo ano, gato. Inya bilin na, dahil sapatos ko, hindi pansyon ko. Natay ka lang nga rin, tapay sapatos mo pa kariputang mo, di ka pala ipadawat. Tay kwintas ka, nalipatan da dyan lakasa, hindi ipasurot. Kalyan to mula dagit ay apom no, awan igatang da tubay tao, panday na ako. Nagkadugan. Ngumadamo dagit ay tattao, nga makakikita at dadar ay kunada. At dadagit ay normal nga tao nga da makikita. Oray ko ma, dapi mura ko yay. At dapati nga mestro mi iti. Nagklas-klase ko makastat. We have visitors. Kunana, duwada, nagnada. Kunana, sumgar kami man. Nga madadagit ay tao nga da makakikita. Isa na ses tayo, kadagit ay nga kakabsat ata, diya ka mo ano niya mo dagit ay. Ada dagit ay hantay nga makikita. Ada dagit ay tattao nga makakita, siyak-jak makakita. At damo na giti tao nga makangag. At nagsaw nga ubig iya, hantay mo nangag. So nga nagasat na giti tulang, tawan mang mangagdak. Mura chismis ti karubak, hanta mangag. At damo na giti tao nga makaamot. At damo na giti, ang nga naparaburan ti panagamot. Dagay, handa makaangangon nga biya. Lo, dagat kandela. Dagay man tinagmati nga kultura tayo nga Ilocano, apaya. Hindi nabunyagan tayo at nagbunyag na tayo, kandela. Nagkasar kayo, kandela. Nag-first communion kayo, kandela. Apaya, simbolo di silaw ni Kristo.
Taiso ti silaw tayo, inton na tayo, agat kandila, al-alya. Ang nagbaliw mo, di ni Kristo kuma, nagbaliw mo nga al-alya. Kung nagagat kandila ko, al-alya. Kapag numatay kayo, nauyong kay tao. Tapos nakadagay na tayo, ijay nga, ala, anya na gana, mangbukbutang da, sa bagay ka, bubutang mo tarupang tata si Bibya ka, di ka butang da kang tumo, lang matay ka. Kabutang da ka pa nga labsan, ata machismes mo mga, amin nga kaaro ka. At dali kita makakita, at damo dali kita makangag. At damo dali kita isyak na, no, daduma, hangko mga ilibak, at dali kung kunata nga, ayan kaya, at parparang kunata, nang runa di ayan may ka, nagbatok di kampos ang tokin balite. Kabalay ka no tipo na dyan, mangmangke, kanya mo pa rin, kanya dagi dyan, naggigat dyan. Nagmuturak na sunggarak mo, dito. Awang mo makikita. Diyan mo Kasi nung maki-explain dyan, iba yun to i-explain. Namahaan sa bali, dati ibagbaga ni Apo Jesus. Dati ibanghelyo tayo. Anya ti kunana, laglagipin nyo, kunana na nag-aasat kayo, tamakakita, dagiti matayo, makangag dagiti lapaya, gayo, laglagipin nyo, nga ado a propeta kindad dumapay, at tao ti Diyos na nagtarigagay, ako ditangem, dida, makita. Anya ti kayak nang ibaga daya, dagiti kadi al-alyang, kung kunayo, dagiti kadi kararwa, Anya ti ibagbaga na nga makakita kayo, kin makangag kayo. Anya ti ibagbaga na daya. May salaan ti bagbaga ni Apo Jesus. No ma-recognize tayo, no marina tayo, nga agda ni Apo Diyos, itibiyat tayo, nagasat ka. Dahil ka panagbiyak mo, no maririn na maggargaraw ni Apo Diyos, dahil ka ti kinagasatan. Namalas ka no, itiwi. Tapos pangarigang kumadagiti nag-retire. Nag-retire dahil siya sa salon kurkurangan ka pala, ma, nagbanog kung kunang pala giyaman ta siya sa salon at ka, sinaluadan na ka ni Apo Diyos, saan nakainikan ka, doon nga sakit, nakasurvive ka, nagadunga panubok, pinagtrabaho, agar-garo ni Apo Diyos, tibiyat kayo. Nung tao ka nga, demonyo ang kapila mapnat. Nalpas lang nga rugan, Apo, agawid at ti Pilipinas, apaya, inak umagom. Di ka pala kadagdanon, ihalis yung tamuhon. Nyamol datan. Kasi nga, di mo pa'y nagag-ado, ti grasya ni Apo Diyos na datan, kitaan nyo. Lahamot nga panay kararag. Hambang nga panay daw-dawa. Imay ti bagyo, nagsasaruno. Kasi nga po Diyos, pagdapat na kanya tayo. Nasimbong pa'y laturok tayo. Nagiging kakabsat tayo, so nga obligasyon yung mga kasyayan aglualo. Nagadulay ti kakabsat tayo, mga nalikab ti bubong na no si kangay day dyan. Kagyaman kami Apo, ngamanya ti rebon ng aramidan, akararag ka, ikararagam kita na. Nagrasya day dyan. Tatanga, daga pa lang, may makipunsyon man, makakaang ka pa ilat ka ba? Nagasat ka pa ilat. Kaya nga may ipaharit amin na. Nagado nga grasya na, nagado nga bendisyon na. Iso nga ko na numaririk na tayo nga, dapay lang, gargaraw ni Apo Diyos kanya tayo, nag-aasat tayo, namammo, inyo ti agbalin nga malas, no hammo, marik na, ti garaw ni Apo Diyos king katahang ka nga mapmapnag. Ti tao nga mapmapnag, nga pulos nga agbalin nga naragsak. Si kukurot-rot tarupa, maging gana nga matay ka. Uray make-upan ka kanto, nakarupangat ka lang no, nakalungong ka, ang kangarumap na, natay ka lang arugan, madidati lungong ka, kung nang topay lang, hindi ka pala mapnag. Nagalo nga pakarikutan. Ano yung kitao nga mapapnag mo kumano, agyamang kantad na grasya ni Apo Diyos nung nagkitao, kahang nga naragsak na paya, kaan nga mapnag. Isunigahan nga makakita. Haan nga makanggat ni mensahe ni Apo Diyos. Nagaduti baga na kanya tayo, nyari bagbaga na kanya na nagaduti bendisyon mo, now is the time, you help, tumulong ka, agayat ka, naparaburang ka, napigpigsa ka, tulungan niya kaarubang na nakapkapso, mas naparaburang ka titaraon, tulungan pati, dagit ibagbaga na po Diyos kanya tayo, nagduman kay manggad, at mayan man, naging bubukod na rin puso tayo. Kada tayo nga Pilipino, nang ron natin ang Ilocano, sigurista tayo namin. Antay map na. Lagi jay at damay sa nga padi tapan. Nagapostulate ti jay, ayan ti inya na Sambales. Ibiyag dagiti kakabsat tayo nga mangyan.
Datayo ka igurot ka Ilocano tayo kumanya isuda mangyan. Pinapandangan nagnat na diyan bantay. Kaano mo damalabsan da mangalada bayabas mangalada no inedya kananda isulaeng ti alaen da. Dako na mo di pa di ka po tayo Ilocano ihad ado tayo ata datayo mo no datay di makakita ti bayabas ka easy itakin mo jay jay bato mo natapunwang. Kamu ti kunana kano dayjay mangyan nga nang kuyog haan, takdan tumat kanan ti sumarsaruno. Kita ay di kultura da niya, nasimple nga biya. No Ilocano nakakita, tiyam. Nakakita ti limang rabong aga, ginggana nga. Ipuunan na Bayang ta sumaruno, awantom kunana. Daya ti hang magmap na, nagagdumakas di tayo. Padaso niya apan manguong at daya taod. Daya taga kalangkwasan nga apan manguong ka, di lang kabudwa alaat ako pa ng tumot. Patitya. Saan to i-post? Nauong yaw. Kung dumawag ka, in black na ka. Imo. Daya nagasat. No, adre ti grasya na po Diyos, bendisyon na po Diyos. Kinagasat daya. Nagdapay la pusong naman ang aasi, ititingitingan yon. No mapanunot mo pala ni kabsat mo, kay kam pala ang tulungan pala ang tinagasat retan. Mangmangag mo pala ang tiimag na po Diyos. Ngam na mo kay kulos mapanunot ni kabsat mo, amin kakuha mo, amin kalumamangkan, nawa na ang kamakangagan, ang kamakakita na mo makita ni Apo Diyos kini kabsat mo. Di maglaban ka kabsat ka, into no sumaklang tay kinkuan ka, handa masinalutsod no, kas ano ti kaado ti kanato kadal mo, kas ano kaado na pundar mo, kas ano nga urek nagserbi ka, anyaman nga anggulo, ang mga di isalutsudan ng to, kas ano kaado ti inayat mo. Kas ano nga nakitam ni Apo Jesus kadagiti kakabsat mo. Kung di pa nagkititang kadakwada ka, demonyo. Basta magking ka. Among matalit ni kapsa mo. Di mo amot agiburay. Buray si kamot. Kabuteng da kamot. Tapaya. Nakatapon na kang nga mangkukulang. Kadismusa. Sa ludsot ko kas ano ka ado tinaayat mo. Ngadala ko matata. Gracia. Blessing house. Bendisyon ang tibalay. Blessing kay kaan. Kasunod ti mga yan. Nagagpagdas ka tikas nga daktil. Awang kay umay nga kaarubang tapaya. Tantan-awam jiga unang nagaduni kita hindi. Iyawid mo mga tan. Kung ka na. Imot ka nga ro. Kaano, kasano ka ado tinakari na ti ayat mo, iti panagbiyak mo dahi ka. Samo la maarami dahi ka, no mangmangag mo di bagbagat ti Diyos, di arongaan na ti pusong. Samo la makita dahi ka, no makitang dahi ni Kristo kadagiti kakabsat mo, nang runa dagiti at kasapulan. Nung amin nga pinanunot mo ka para bagin, ay sos, delikado dahi ka. Nadi pusong ka na agom, nga bagbagin la pampanunot ang buray na tay kanton, umay kanto, kay la umagaw, iso na di agal aliyat kanto. Ang kamakapandilangit, apaya, ang subli, apay, San Pedro, apaya. Nagdapay lang kwarta kisahil, kasa, nag-expirean, kiniimot mo, nagbugbukot din, intag ka dagit apong. awan na ka lang, di ayat mo. Dagiti bagbagan, iso ako na natatan, piyesta da San Joaquin din Santa Ana. Iso damat, na paraburan da, niya di para, lakay matang ka ni Joaquin. Bakit mat ni Ana idin ka, laki ni Maria ko ubing mat. Kanya ti rol damat. E di plano ti Diyosen nga umayon, ni Joaquin kin Ana tin aramat, babaen kin ni Maria. Ni Maria, at dapat lagi sikop ni Ana, inlaksid nan iti basol. Malaksid kin ni Apo Jesus, aminan nga kin Apo Santa Maria, idi natinag ti basol ti taon, nakaraman tayo ti basol at awit nga kuna tayo. Nang manggagyo tayo dyan. Ti Old Testament, kaputan nag ti tao ti basol, how many generation, henerasyon, taw-tawidan tayo. Nung San Agustin, kunana, niya ti pinpintas ti parang ibagamit ti San Agustin. San Agustin, good. Niya ti kunana. Ti basol at tawid, nalaklak nga awatan, no dananang kinitatang, kabayatan ti sikog.
siyam abulan, nagbasol ni nanan. Dijidara na, dara na, dijidara di ubing iso, tidara na. Iso nga, kabayatan di pa nagbasol, na rumor di ubing isi babasol. Hanga maikat kay ta. Ilaan makaikat, bunyag. Iso nga dinabunyagan tayo, nadalosan na ikat di basol ha, tawidan. Kada jayan, gaputan na ikatan di basol na ba tawid, nagbalin tayon a nadalos. Kadi ni Maria, hampay lang na bunyagan, hindi pa ila tiyan ni Ana, na ilaksi dan isugor na dadya title na nga Immaculada Conception. Na sikog nga awanti tulaw na, haan nga namulitan apan nakaisikog. Kasi no tinaaramat, dawakin kini, na isong bigbigan tayo na po Santa Maria, bigbigan tayo matdagiti nangisadana, sino isuda, babaan ti grasya ti Diyos. Iti history tayo, imay ni Apo Jesus, babaan ka dagito yung natatao. Imagine niyo, without Christ, naawan ni Apo Jesus kumay nga nangisuro kanya tayo, naawan ko na kumaiso na nga nagibukbuk ti dara na kanya tayo, kas ano hortikultura tayo. No Muslim ka, binumba, di ma? Binumbada ka, bumalos ka mga. Kasi kita doon mga kultura, ay no malita aramid mo na tupuuran da kamat ang mga kasyati kayat ni Kristiyano, ang mga kasyati kayat ni Kristo. Uri lamutan ta anak mon, basta malusutam, kanyada, dadagit yung mayat kultura ni Kasyan, kada tayo haan nga mabalinta, paya, aya, kamakawan, ikam tigundaway ng agbalbaliw, tiwarwaragawag ni Kristo kada tayo, ayatun pa kita mo muna, Santo ti Diyos mo, ayatan, Santo ti Bagin, dahil ka tinaadal nga naititkan niya tayo. Kitata ko na tayo, dahil nga panang panakaaramat na wakin kin ana, no ganggan tayo maglaan, nari-rinaan tayo, nagasat tayo lata, iso diyan, nanggag tayo, narina tayo, tigaraw ti Diyos, kanya diyan, imay ni Kristo, pinasanto na tayo. Datay nga nabunyaga yun, dinalusan na tayo. No nagkamali tayo, agda konpesar, babaan kin ni Apo Pati, agbalin tayo lata anadalos, pure, iti imakan na. Awan din na parswa nga, dakes, nasaya tayo amin, agkamali tayo laeng. Kano agkamali tayo, anya tigong guna tayo, agsubli tayo tinkuan na. Iso nga nagasat tayo, nagatatata, piyesta dawakin kin ana, na aramat na kinapo Santa Maria, nagasat mo tayo ti Ebanghelyo, anya di dyan. No, dakat to'y, gandang-gampay lati sa ti Diyos. Ri na ang pay lati grasya ti Diyos, mabigbig mo pay makikita ang pay lati laing ti Diyos, nagasa ka pay lahat. Alam na tipon-tipon tayo ang nagasa, babaan ti grasya na nga adda tayo dito'y sibay na. Tuloy tayo tinasanta na misa, aramidan tayo ti panagdato. Pumararag tayo kakabsatap na tayo kan dagitoy adatom tayo makaayo ko ma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Kaya po, waten na kumaray ko yung Adatom kadagitaingan ket may kaayo pakaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kasama ta pagimbagan tayo ken ti kadakupan tinasantuan ng iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton apagayat miken ka ipaay mo kadi tamairanod kam met iti bendisyon nga inkarim ken Abraham ken kadagiti anak na gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta ko, amen. Itakaayo dagita puspuso yo. At dadalan sa tagay,
Agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May gali ket trumbeng. Pudno na may karigat rumbang annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman na kabalin katagnanayon a Diyos kapo ken Kristo nga apo mi. Taramida mati iglasyam ibunga na di agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaan ti nakakaskas daaw apa nagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag apanetnet ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaan tinaisang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan, ket babaan ti makaiayo ken ka apanangi babaet da, ipaay mo panalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsaruday. Pudno unay apo abi ka kinasanto kat si katigubwayan ti amin at kinasanto dawaten mi ngarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan kat ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sa ayawat na asi aayat ti bagina tapno tutuok na ngala iti tinapay nagyaman kenta pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyam manin ka sana intet kadagiti disipulos na ket kunana alaen nyo ket tuminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulak iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado kat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pammatin. Babayan ti krus mo, kenin ka panagungat. Ina kami salakan, si karang nalubot. Itingarot pa nang ilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idapon mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kan kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam kan ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di ti bagigan dara ni Kristo, pagkaytaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam kayat na anadyusan. Laglagi pam nili Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati.
Laglagi pempay apo dagiti kakabsat may apimmosayan as inanama ti panagungartan ko iti sidong takaasim. Awatem kat ida iti sidong taranyag mo apatakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranot kam to kineng gasata na Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakaputno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo. Ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo, irok noy may kan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan kayong gana. Pintay ko mararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag na insoro ni Apo Jesus, kada tayo. Amaming nga sa dilangit, madaydayaw kumakinagam. Dumten kumati pagarayam, matungkal kumakinakan mo, to'y nag-aakas sa dilangit. Itdang kadakang daw ito, iti kasi sumiti patinayon na pakawanan dagiti basol miyak asmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kadakami. Tinatamet baybayan no manugot isliso. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangurkuray may ti kinagasa tanang namawin mi. Ken iti yaay Nekso Kristo anang isalatan kada kami. Kakuha ituray, ti panakabalin gandayaw, tananayo na O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya, ti batik kada kayo, kapya nga po kanya kitad po kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam no dikat ti pamati ti iglesyam, katas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkay kaysa, si kangagbiat ken agari iti agnanayon nga awan ting gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo, kapya kada kay ani kapya. At to'y niya po Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kari ti basbasol ti lupo, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo siya may karino, may kakanya, yung timay salay na sa uma, may bagtong ko'y karan.
O Diyos, kinayat mo at ibugbog tong anak mo mayanak, ngagtaod ka dagiti tattao, tapno babaan da ito'y nakakastas daaw a misteryo. Mayanak kat ngagtaod ken ka dagiti tattao, aramidam kat itada kami a pinakan mo titinakpay tibiyag, ama ipaay ka dagiti anak ti Diyos, kung anak mi di Espiritu Santo, ito ama magbalin ka da kami nga anak mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awanting kana ti Apo at ako makada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na santo na misa intayo ni ti ayat ken kapiya